Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Fairul bin Muhammad Fairuz and my number matric is C24A2393. This is my partner. My name is Ahmad Faiz bin Zuri Shahimi. My matric number is C24A1797. Today we will be doing oral test in Japanese. Okay. Hajimemashite, watashi no namae wa Fairul desu. Anata mo onamae wa nan desu ka? Hajimashite, watashi no namae wa Faizu desu. O genki desu ka? Hai, genki desu. Fairul-san wa dou desu ka? Watashi no genki desu. Faiz-san wa gakusei desu ka? Hai, Malaysia Kurantan Daigaku no gakusei desu. Anata wa daigaku gaku desu ka? Hai, watashi wa Malaysia Kelantan Daigaku no gakusei desu. Watashi wa 21 desu. Faiz-san wa 21desu ka? Hai, watashi wa 21desu. Watashi wa shushin wa Johor no Kurai desu. Doko no shushin desu ka? Watashi wa shushin wa Terengganu no Maran desu. Watashi wa Malaysia jin desu. Faizu-san, anata no tanjoubi wa itsu desu ka? Watashi no tanjoubi ni senjon nen ichi gatsu hatsuka desu. Anata no den wa bango oshiete moremasu ka? Hai, ide yo. Watashi no den wa bango wa 017 no 73765 desu. Fairul-san, shumin wa nan desu ka? Watashi wa Nihon no anime ga suki desu. Faizu-san wa nani ga suki desu ka? Watashi wa gemu desu. That's all from us. Arigatou gozaimasu. Sayonara.